خود تعالی اجر ثوابی داشینا انیتا معصیت من هبیتن بلا انیتا خیره و قنجیه و باشیه من هبیتن بو او روجات هیتن جبن هندی خود تعالی بشتمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خو آماده بکن و بو خو حاضر بکن چاو انسان هکه کاروانی بیتن توید چند که خواه بازین که خواه تجی چی پیتی ویه بوره که خواه بخوابکت دیده شوی نانی شوی ارزاقی که چی تشتت نفره که داده محتاج بیتی گل بیتن اگر گل خو نبیتو خو آماده نکر بیتن دیترک خدا لواز و پرشزم دیگه به سروبر بیتی تریکا خدا دی لواز بیتن و جاش بر هند گلی خشکو برا گله کافره انسان خو حاضر بکد بو روجا دهاتی که او روجا دهاتی از چتی دا کرد جاش بر هند خود تعالی بجید دائما خو آماده بکه بو تقوی و قنجی و باشی و صلاح که دائما انسان بخوابی کتن چکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشتمه لا تزول قدمی عبد مؤمن حتی یسأل عن اربع دوید از خو آماده بکم از بروجت هید خو آماده بکم و بزانم چار پسیار دی خود تعالش من کرد از خوبوان هر چار پسیار آماده بکم از پلانا خود آبدانم که از دی چی کم دا جابوان هر چار پسیار آبده تسته که خود تعالی امتحانه که خود تعالی افمد کرد پسیار جیاد داینمه و اوپن بوکه همی تشتیل بردسته تد بشته ها بخواه بخینه و خو آماده بکه از دیوان پسیارش تکه لا تزل قدمي عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله مما كسب وفيما أنفق وعلمه ماذا عمل به افتشته خودی تعالی دی بسیارش تکرد اجیانا خدا تا چی کریه گنجینیا خدا تا چی کریه او علم و زانین کاتو دیوداچوی و تورگیرت آنه و تنیشا خلکی دا آنه افتشته خر او مال اویته اینان دی کاتا پریکه که حلال اینان دیه آن ریکه که حرام او کاتا چریک دا مزاختیه کاتریکه که حلال دا انتریکه که حرام اوان بسیارا خودی تعالی دیش مکتن بجاش بر هندی توید مپلان تر روش دا هبیتن من بو صباحی پلان خواه بیت او رزق دیت دستی من تبید از بری همی تشتا بزانم رزق حلال آنی حرامه و دیت چه ریدا مصرف کم دیت ریکا که حلال دا مصرف کم وانت ریکا که گنه دا مصرف کم انسان دی زحمت خوابت رزقه که حلال اینیت والعیاذ بالله دی چیتن دک حوالا المجلسه که گنه المجلسه که معصیت آن او خودی چیتت مجلسه که معصیت دا آن مشروبه که آن مخدرات که دی و خود آن دی زنایه کت آن والعیاذ بالله نوعیت معصیت تدا کت یعنی او جواب بسیار خوا ندا او خوشه مزار کرد برام بری خودی خواه آن گنجینیا خواه خرب شهوات و لذات دادی الله سید امان خودی رحمه خودی تعالی برفره گلک هوا گوت بس خودی تعالی الجهلینیه دا امانتا خو جستان چی بیجی خودی خواه پاش که شو والله مپلان هبو اسکه پیر بو بم دیتو بکم علم تولیگریای تورگیر تنیشا خلکی دا اف تشتگل همی گلی خشکو براتیویت مپلان تیدا هبیت روزانه دا از بخوی تشتی بکم دا مفایش جانا خواب بکم دا شرمل دا خالق خانه کم رجا قیامتی ججبر هندی خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام دائما وان پسیارات داتا پیش جاویت ما بو هر روش تیویت مپلان هبیتن بو جا با وان پسیارا هر هوصا والیوم الموعود گلی خشکو برا روجک ما یا هی کشم جی خلاص نبید کسش ما جی خلاص نبیتن جبر هندي خدي تعالى بيشت پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون مرين بارا بشرية خركية هاي وإنسان همي كسنا من تسري عردي ما دام مرنا ديف مدى تفيد بيرا منو يروجي دا بهتن هر تشتكي از بكم بری هنگی هزراخا و روزه بکم روزا مرنه بو روزه من چی کریه من چه آماده کریه که افتشت دی سر من حساب بیت بو منه آن سر منه دی حق حساب الگل منه تکرنه اجبر هندی رب العالمین بيجي فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون اگر راه گهش گوریه و هوار توی مروینه و کسو کار توی رخو دور توی کس نزانید حالوی چیه بس خود تعالی نزیکترش همیا و ملائکت توی که گاو دیماهی کنه که گاو امرنه او روش یا بسر مده همیا هی و هم همی دشوی شربتی و خوی
اری مخا آماده کریه بوی مرنه آن چند پلانیت ما بو دنیای یت هین ما چند پلان هنه بو قیامته بو گاوا مرنه هکه او مرنه فسر من دهات دا ازی آماده و حاضر بم کو افضان من تشتی بخوا کری خودی تعالی بجیتن خوبوی روژه حاضر بکم دی او روش تداهید اری ما چی کریه شبن هندي ايكش دعاية پیغمبري صلى الله عليه وسلم معلنا خذ تعالى قلنا هتوي هم يدغفراني لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قلنا هت پیغمبري عليه الصلاة والسلام لو هرتش قلنا هنين بس قلنا هتوي هم يدغفراني خذ تعالى يعني ورقاوي أسبية والقل هندي ايكش دعاية توي تقول يا ربي وأقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط يا ربي وقت تو رحمت هالكيشي ومتبيع دفخو مبا ومن حق تبرز نكربي او تشتت امري من تدا كربيتن من تقصيري تدا نكربيتن ومن زيده بينغاويجي نكربن اف دعايه قال لي خشك برات بيت همي قاول برسنگي ما بيتم سحكي نخوا اگر او روجهات ما بينغاوي زيده هاويتينه آن ما تقصيري دين خدا كريه آن او روش تویت البیرا مروی بی همی گاوادا هزرا خواه روژه بکه و سحکه کریارت خواه که تو چند نزیکی و چند دیری هر هو ساگلی خشکو برا روژه دیماهی که کمگوتی و یوم ممدود او روژه او وقتی هکه خود تعالی بشریت همی مران وكي رب العالمين القرآن دبجيت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار بشرية هميدة شيت ملك خدي تعالى يا ورب العالمين بتني ديميني جارك هذه في خلياقتي خرك دراكة فا ودي فصل الكبيتات ما بين وان دان أهل بحشت وان أهل جهنمية اجبر هندي خدي تعالى بجيت إن يوم الفصل كان ميقاتا موعد موهوا كنجيا يوم الفصل أو رجاء وخدي تعالى ميزان دانية المحكمة ما بين بشريتك أو رجاء وقت رب العالمين إيكا قازمات كاتن بجد ولا يا عبد من وأبس جلتا أو تشتت تكري كخوب بينا تدت كيش رخيدابي أهبوه روجه مخ حاضر كريه ومخ آماده كريه بیرامهات یک روجه که حوصا یابدیف مدا روجانه ام هزرا خواه روجه دا بکی اجبر هنده خود تعالى بجیتن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أو روجه موعد موانا همي بشرية دهيت وحق حسيبا دلقال هم ياهن اجبر هنده رب العالمين قرآن رد بشتما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ماذا كسبت لغد واتقوا الله خذ تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب العالمين بيجيت قال لي بشريته قال لي إنسانيته قال لي أهل إيمانه هشيار من تقوى خذ تعالى بكر وسحكيت أبو صباهي شكري أبو روجي أو روج هذا اليوم الممدود أو رجاء دماهيك بونك وآن ديت بردوان بيت بحشت دان بردوان بيت جهنم دا كاتا شكريار كري أبو روجي ديت كيش رخي دابي تحسب ويروجي كريا وقتي تديف لذات وشهوات تخد كتي الدنيا دا وقتي تجه داريا دا باب خونت كير وقتي تبي أمريا ظلام خد كير وقتي ظلامي ظلم وتعدايل جنك وعيال خد كير أو تشتى أن أو عيال وقتي ديف قلناه معصية أو تشتى أمت كين جيانا خدا وقتي أمت كين حسابا خوي روجيت كين أن كوي روجير برانبري خدي تعالى درابين ودي حساب القلمة هي تكلني كادمة شجابها بيتن اجبن هندي قال لي خشكو برا وكيما تأولي داغوتي خذي تعالى بجت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه أو كسي كتابه خد دراسة دا ورقت فسوف يحاسب حسابا يسيرا خذي تعالى حسابك بصاني دلكت وينقلب إلى أهله مسرورا وديب كيف خوشي دي تتناف مال وعيال وملك أملاك خدا تروج قيامتي تتناف بحشتي دا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بس أو ملوب أبي كتابه خوا البشت خو ورقت دستي شبه ورس فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا دشني بيت هوارت وي وشيت الجهنم دا والعياذ بالله رب العالمين مهم يشوي بارزيتن اف انسان الشي ويصلى انه كان في اهله مسجوك الدنيا دا ادوار روجي شوي دا ابي مقود او رجا مفقود اواش ما شوي او رجا امتدا جين او رجا تهد
متوار رجا دا خركا بس برف قلناه معصيته بوين برف قيامته نبوين أهج بن هندي توي رجدا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور نظاني أو يوم الموعود ويوم الممدود أو رج ديف داهن وشبويري نكر أجبر هندي إن ربه كان به بصيرا خذي تعالى قشتهي يتدبيني أجبر هندي خبوان رجاء آماده بك وفار رجاء جدا سرقناك أبيت أمتدا أفرو والصباحي دهيش ما تشو أم دي توبة واستغفار يركين إشوان قلنا هيت ماكري بس يا ربي تو أفرج الدهاتي بما قولي هذا وإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله